Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart and under Agdan sa 17 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Ikablawan tayo runa pagayam, April Abilio, Mirijoy Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Pinel si Rubang ti Barangay, Amgid Candon City. Ikunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Special greetings to my Vice Friend Ruby Ekala, Tita Sinait, Barangay Duyayat. Hastamot kada Alaysa, ni Brianna Brilla, ni Abigail Molina dita, Kabkaburaw Burgos, Naggapo, Pintoy Pagayam mo, Alfonso Rayray. Unamot ni Mitoy Doliente. Hello sir, watching from Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Pastout ni Reggie Takad. Shout out Uncle from Tablak, Candon. Kastamot kablawan tayo ni Rolly Gabaldon. Binaminandaya ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Pastout kay Richard Chan, Sursaran, Suyo, Ilocos. Ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayin, Kendoris Ramirez, ni Barangay Mabilig, Sigay Ilocos. Kablawan tayo mo at ni Milanie Kabamban Marsan, ni Delvin Ganadin, ni Barangay Tangke San Fernando City, La Union. Kastamot ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Mayran, Pinjani Fikwa, si Bangar Rispan Radio Group, Bangar La Union. Pastakin Jason Libayne, Marlene Ventura, Timagallanes, Luna La Union. Kenny Pagayam, Henry Tangalin, si Barangay Ortiz, Nagilian La Union. Kablawan tayo mo ni Jubiling Gawat Salon, Adelina Bugasto, si Darapidap, Candon City, ni Edwin Nasuren Bisquera, si Banga Dabra, si Tismina Kabkaburaw, Burgos, Ilocos. Kastaw tim Bobby Gorospe, Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Ni Bernardita Libaton, ti Barangay Bognay, Candon City, ni Janismi Latsika, ti Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Cesar Ballios and family, ni Vincent Niego Sr. and family, Ryan Ballios and family, Talangigan Sikin, Candon City.
Astaw Tinendre Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalina Navarrete, Daja Morris, Gerardo Canton, Maria Canton, Florencio Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Culayo, Bani Pangasinan. Kablawan tayo mo yung Barangay Kagawad, Mario Barret, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Ritzy Guerrero, Barangay Captain, Ricardo Bilog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Astaw Tinamor Salibo, Lorenzo Lawagi, Olita Lawagi, Ronnie Alcantara, Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Jobilito Bustamante, Morenico Bustamante, Prudencio Bustamante, si Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manilin Ison, Le Declaration, Lea Ison, Daniel Urbos, ti Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Kastaw Tinapil Gabislan, Nandaya, Abilina Dacumos, Magday, Tinarja Abilan, ti Barangay, Bitong, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo mo da Mr. Mrs. Arnel Quaresma in family, Mr. Miss Maribel Serrano in family, Mr. Miss Gerald Quaresma in family, Mr. Miss Alan Limon in family, and Mr. Mrs. Alexander Limon Sr. in family, hasta kin George Jojo Toledo in family, kin Punong Barangay, Irenyo Calip in family, kin amin na barangay officer, Tulo-Ulo Norte Santiago, Ilocos. Kablaw dahil ito Manipod, Kagawad, Wawi Limon, Tulo-Ulo Norte Santiago, Ilocos. Hasta mo tin Albert Cachual Masan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Eric Paulo ti Pawa Bigan City, ni Lister ti Laplapog, Villa Visosa Abra. Kablawan tayo mo ti Badwa Family, kin Garcia Family ti Lumaba, kinabapaya Villa Visosa Abra. Kablaw tayo ti Manipod ti Gumintong Family, ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kin Jarus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, ki Santo Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Barangay Bagani Obog, Candon City. Hasta kin Sheila May Romero, Ricardo Romero, Risa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Pedilena Romero, Martis Romero, Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastamot na kablawan tayo, Nadila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Julie Navarro, ni George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, Kenjen Ortega, San Fernando City, La Union. Hasta ti Malua Baya, ti Candon City, ni Magda Ileo, Zapatos San Esteban, Ilocos, ni Eli Tiada, ti Narayan Narbacan, Ilocos, ni Felix Ramos de Lauingan, Santo Domingo, Ilocos. Kablaw da ito Manipod, ni Pagayam Carlito Estranyero, ni Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos.
hasta mo ting Rosalyn Garriga, Reynalyn Garcia, Romami Toquero, Edmond Gamata, Iban Nayuyo, Ilocos. Kita tingarot kidani yung intay basa, naggapo il pagayam Melody Laurita Ginaldo, si San Felipe Ilagan Isabela, si Dani Unana Paulwan, Anda Basit at Taingme. Anda Basit at Taingme Akalapaw, nagdiding iti bulo, nagatop iti panaw, dalusap tarubayan na, iti naldaw-aldaw, gabutot dagiti ruot, iti aglawlaw. Iti sauna masitas, analasbang, iti likod na, natengin nagpagpursan, dadataraken ko akas kamanukan, jakon nagodong amapanti tindaan. Dahito'y taeng mi basit nga agpaiso, buya namot ipudno ang makayayo, naragsak kam launay tuwino mo, nagkaraumay dagiti kagayim ko. Dahito'y taeng mi naparir pagnaidan, nahimas iturog tidatar na pagiddan, agsusungbat turok mi asang kabalayan, nagainip mi napipintas piman. Sulay tato munada ni yung hindi basa, anapaulwa na dabasit at taeng mi, nagapo kay Melody Laurita, Aguinaldo San Felipe, Ilagan Isabela. Kita tingarot ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti Daniw na. Matangak, hinggat tumbok, di puso ket
Malagsakan na datoy tatayan, makakadwak dagitoy ang tutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naalada dati GIP program.
dapat sa nga 48 minutos pasangwanan ti oras nga alas 7. Ket ni Reggie Takad ko na narito shout out Uncle from Tablac, Candon. Ni Joy B. Carpina, good evening sir, kablawak man dagiti ading ko di San Pedro, Santa Lucia. Ni Jalen Batore Angala, ni Janine Batore Siano, James Rodel Requepo, Ken Harold Jis Requepo, agkablaw man ang Joy Batore Carpina ti Akib Narbacan Ilocosoro. Thanks sir and God bless po. Ni Milido Lane. Hello sir, pa-shout out from San Agustin, Candon City. Ni Bobot Garingo. Hello sir, pa-shout out kami man ti Waigdaya, Galimuyod, Ilocosoro. Pastout kin Alfonso Rayray. Wala, kumusta kayamin? Ita Galimuyod, Ilocosoro, Waigdaya, Galimuyod, Ilocosoro, kang runang kin Bobot Garingo. Kablawan tayo mo't ni Orinico Bustamante, manariman mo't nagbuibuya ti live Facebook, ti programa sa aming ayo, and dandani ti Lokanja. Ti kablawan tayo nga ruda pagayam, Delia Kidangin, Dionisio Dakanay, Clarita Ragos ti Barangay, Kalaotit Baknutan, La Union. Pastaw ti Renato, Mirna Pascua Ortega, Baknutan, La Union. Kablawan tayo muat na Augusto Legaspi, Juanito Alcantara ti Barangay, Talyawon, Tagudin, Ilocosoro, ti Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawad, Pidi Coeco ni Joffrey Cadorna, Nindapalo ni John Byron, Direlio Ambabag ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosoro. Hasta king Glory Gayaw, Emily Tumupiat, Annabel Tamayo, Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Carliton, Burgos, Ilocosoro. Kablawan tayo muta, Sinyan Rondelia Group, Paskara Pagayam, Alejandro Colas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Sige Bakdayan, ti Barangay, Alomsing San Emilio, Ilocosoro. Astaw ti Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalyo, Captain Roberto Valden, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosoro. Astaw ti Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Tricia Valdez, Mila Valdez, Marilyn Parinas, Irlita Kodjamat ni Juan Kodjamat, ti Barangay Langigan Sikin, Candon City. Astaw ting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Mabayuan, Santa Cruz, Ilocosoro. Astaw ting Ben Saludo, Abid Saludo, Nixon Dakwasi, King Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosoro. Kita tingarugin tayo basa si Daniel nagkapugin pagayam Yolindis Nora Baysa Matias si Tagatsor Claveria Cagayan si Daniel Nana Paulwan Bulong matmatak panagreg-reg dagiti Bulong nawayada at mursuro titiangin iti paragtinagda iti daga
kay papanan patingga tibiyag. Numiti kayo ragapwanda, agrosing to baro abulong. Magkel lumangto, tumno at simpo, maregreg tumat, akas kadagiti muna. Timanaw ka kayarigam, kay naregreg gabulong. Simurot ka, tinagturungan ti angin. Yung pagarup ko, minay tanimun dagiti karin. Isuwa pinugas ka, mutsun dito'y lagi. Imita addakan, agrosing manin bulong ni pamatay. Lumang tumanin, dahil ng laylay akarin. Agbukar dagiti pitalo, dagiti kempet nga orkidya, bayam kadimanin, amaregreg dagiti bulong. Kiti kuyog dak, kiti pagdiswanda adaga. Raita ti Dani Wabulong. Nagapugin yung lindis no rabay sa Matyas, itagat sur Claveria, Cagayan. Kitag tingarod ti may sa sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Kalalami isan Sabsabo Akababang luan Buhasin Ipuluy muman Dito'y puso Barukong ko Mabang aran Tuag tatamdag ka tanay tawalis harupam di inak mabuy-buya no kumalan mabalin agbatayak dua asanga tasya kuntay manaptapaya ken kauading awan inggana namin yayat mangriribo dito'y puso Ipuluy mo man dito'y
Iti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito belt bags dagito backpacks kaskada daduma pa nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance side. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Pagkasa tayo, ang kaya ng ipagpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung na kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Singson kaya dito na duma-duma pa. Dapat 2 minutos pasangwanan ti oras alas 7. Kablawan tayo ruda pagayam Ilina ko jamat Piligalot Corazon Calibuso Disi Calibuso ni Manalin ko jamat Caroline ko jamat Ros ko jamat Penrobin ko jamat ti barangay Alangigan Sikin, Candon City. Hasta mutin kanapagayam Aurelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalin Ortiz, Ronami Ortiz, Yurocho Ortiz, Kenli Guardan, Dinya Ortiz, sa barangay Nagsabaran, Sor, Balawan, Launion.
Astao kay Roslyn Yanga, ni Lizel Ramos, ni Sita Gaja Valdez, ni Arias, kay Yolanda Rosario, kay Barangay Patpatasi, kay Andon City. Kablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, ni Bibi Murao, Castamutin de Villanueva family, Contawi family, Musuila family, ni Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Castamutin ka na Barangay Kagawad Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jokar Parello, Barangay Secretary, Nelson Manalo, kung Gastamutin, nagiti Barangay Tanod, kung BHW, BNH, Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Linda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, di Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocos. Astautin Rein Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, di Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Abraham Abalusin family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano in family, Mr. and Mrs. Reño Antolin in family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. in family, Astautin Edna Escobar family, Mr. Gregorio Abalos in family, di Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan, in Gakutan family, San Nicolas, Candon City. Astautin Matri sa Gaboy, ni Dalar Botangan, ni Sila Ilgamo, siyang Reclusado ti Barangay, Rubio, Galimuyod, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Joper Bilaso, Jeffrey Langkikan ti Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Josie Valdez, Ligaya Balvin Claudine Baruga, Miriam Corbito, Sunshine Sumakyab, Daniel Del Rosario, Ken John Balucana, kita amin nakakadwada, si Claudine Nestor, si Barangay Bidbiday, Galimuyod, Ilocos. Pastaw ki retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, Cisalin Barangay Captain, Mr. and Mrs. Robin Mamaklay, si Barangay San Roque, Santiago, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Beth Alcantara Domino, Melissa Cortez Prodelisa Reyes, Beatriz Basilan, Melody Dapiawin, Clarita Domingo Tisecho, Balansay Kabugaw, Suyo, Ilocos. Astautin Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocos. Mr. and Miss Berilio Predelina Domingo, in family, Mr. and Mrs. Benjamin Brenda Ranti in family, Mr. and Mrs. Lumar Pez Domingo in family, Tinalbo Santa Maria, Ilocos. Kablawan tayo mo na pagayam, Angel Sabon Selection in family, Ikabarwan San Emilio, Ilocos. Marie Valdez de Patak, Burgos, Ilocos. Anke Malano, si Bangar, La Union. Astaw si Lilia Dagno, si Kasilagan, Banayuyo, Ilocos. Kinsali Kodjamat, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Mr. Mrs.
We are Myla Garna Sigawat in family to Katirman, Candon City. Mr. Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in family. Arling Galon in family. Ke Barangay Waigdaya, Candon City. Hastamo kin Mercy Gabaula. Ira Crisanto Erexon Keynes. Manuela Keynes de Barangay. San Nicolas, Candon City. Kablawan tayo mo ni Florante Gramay, di Santo Tomas, Candon City, di Lea Gawat, di Silgawat, Lawrence Gawat, di Barangay, Katirman, Candon City, and Brenda Lopez Ariula, di Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lucy Galyeso in family. Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide in family. Mr. and Miss Raymond Doliente in family. Jomel Alcantara Jr. in family. Millie Niego in family. Teofilo Balvin in family. Guerrero Balvin in family. Vito Balvin, Dennis Aguilara. Benito Jamat Jr. in family. Di Barangay Langigan Siken, Candon City. Kastamutin kin Susan Galutan. Di Barangay Bagani Campo, Candon City. Di Ninaw City Barangay. Katirman, Candon City. Eric Saldua. Di Camaraw, Narbacan, Ilocos. Di Larry Akisay. Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Hasta kin Victor Abaya, di Barangay Kamangan, Santa Cruz, Ilocos. Dayan Cortado, Kalawan, Candon City, Villa Palya, di Barangay, Lobong, Santa Lucia, Ilocos. Hasta kin Mr. and Mrs. Jenny Violeta Alcantara in family, di Ansad San Esteban, Ilocos. Di Tina Linmina, Barangay Kapkaburao, Burgos, Ilocos. Hasta kin Dennis Madriaga, Ibang Gadabra, Augusto Meco Alurina, Suyo, Ilocos. Kin Angel Arcena, Tiabor, Narbacan, Ilocos. Kita tuy pangarod ti pamalagi, Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito, kasi yung ibang students po hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila financial assistance, tapos kami po every semester we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so yearly year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito district tayo for them to get the tulong dunong, to be part of tulong dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls.
the perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 a metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awa. Agdan sa kapulgot may sa minutos, palpasan ti oras ng alas 7. Dagiti interesado may ruwarto installment a motorsiklo at tuyin ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kandumbras narbakan Bantay Santo Domingo, Ilocos Oras, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ningana Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagaya. May kayo nag-apply, tulungan kayo, makairuwarte kapap ni kanyo, ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mga irwara. Ti motor na no data mamuyo. Akayat na ti agkamotora. Kuyogin nyo lang umay. To opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Kadati agur oraya 1,000 pesos. Agun ko na ti tunggal at da makuyog na customer. No dati sa Lutudyo tumawag. Tida ito yung cellphone number. 0927 695299. Ino kumunta kay Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Kadagiti na Dakama ta branch office, Ilong Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan National Highway, Canton City, Amyanan, Tilanbak. Sa puling tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng agyo, ti radyo tiradpas, para kiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mababalasan, sa opisina ti Philip Marketing Corporation.
Tapnin sige na maalay mutlan ti 1,000 pesos no makairwarte motorsiklo because tomorrow. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, at the requirements to valid ID, ken may salang ako may kana. Don Philip Marketing Tagur Uray kada kayo. Lagi timot nakabayad din ti motorsiklo da. Hindi kaya lahanin na kita original URCR, Timotorio, to opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Hasta utagitisan pa yung nakahala. Iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon, 2017 nagpababa, 2014 yung kayalanin, umikim sa di opisina, del Tio District, Kandun City. Tugot yung lang itay Xerox copy, original ORCR, Timotorio Agraman, valid ID. Naman ni Brenda Lopez Ariola, naimbagrabim ko ya, kadlawan man ni gayim ko, Rose Ruiz Agraman, pamilya na dita, Dikis Tagudin Nilokosar. Lilia Garasco, gandang gabi po. Nanood kami sa iyo dito sa Kalungbuyan, Kandun. God bless po. Namot niyo rin ko Bustamante. Good game, sir. Agbuy-buya kami. Patpata Balawan, sir. Wala. Joy B. Carpina. Kablawak man sir ni Cristel Carpina, Giselle Carpina, Giselle Cabana, Jenny Carpina, Anami Kabutay, Justin Kabutay, Ken sila Kabutay, dito'y Akib Narbakan, from Joy Carpina of Akib Narbakan. May nambag nga oras, kinreview amin dita Akib Narbakan, Ilocos. Ikablawan tayong Rula Pagayam, Fatima Valdez, Edwin Valdez, Merily Valdez, Robel Kamat, Ricardo Sabalo, Tico Roy Santol Launion, Astaw Kinsire Atobia, Charlotte Aglusoros, Oliver Kodjamat and family, Makawayan, Borgos, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, Igapang Pilar Abra, Igato Reyes, Itokepa Loba Abra, ni Madeline Monses, Itamak Villavisosa Abra. Astaw kay Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Burita, kay Barangay Boter Santa Maria, Ilocos. Astaw kay Nevi Nicanor, Eduardo Nicanor, kay Patar Agno Pangasinan, kay Lailani Rivera, kay Barangay Barlomel Site, Mabini Pangasinan. Paglawan tayo pa lang Mr. and Mrs. Frederick Maricel Combas and family, Mar Combas, Rizal Bileno Combas, Candida Combas de Barangay, Gayaman Loba Abra. Sa ating arutidano yung intibasa, na nagkapo kinuloy Villarreal Asuncion, si Barangay 60B Madiladid, Nawag City. Si Dani Unana Paulwan, Ayuyang Panakay Libay. Jayuying tinapnuan, Ragsaka Panakaydwaya, Malapunos ni sa naglabasan karirik na, Talimunin ni sa puyot, Talgid kininanama, Mailiw kaunggan, Marakos imna sa
paiduma. Sa'yo pagtunggal sabong, amag malanga tuy puso. Libnos dat mamang talimpungaw tuy numo. Inlayadag nga pirason, binabag na disenyo. Kas maninap, memorya pasin-pasit kinalungdo. Danggayan tinasalumsum mapanawon. Umapiras mo't pakabuklan tihang. May tayok karirik na kinakong. Agdakiwas panunod na palabas sa pagtawid. Kitsadyay na'y kurit, buya tisir mata. Mamarisan, bimulalayaw nga imnas na. Nasam etakas diro, ayamuom nga din na. Amamukaw kinasimbol, tiagdama. Paraiso kay batugan, unak pagpasyaran. Tunggal pa na kay ridog, siripag pakabuklan. Sasadyay masarakan, tarnakin kinatarnaw. Amang punas, sasainip, tuy biyag kinliday. Suray dati dani na paulwan, ayuyang panakailibay. Kanagapong in Ribia Real, Asuncion de Barangay 60, Madiladig, Lawag City. Kita tuimot nga rod ti Maysa Sunata, ang may pakuyog ti daniw na. Balasang apagtamdan, ken na eman. Akabuklan, ay balasang nga Ilocana. Na anos na to diyo, mapagtalkan, simbolo tay Ilocana. Abalasang, ayat mo ay ingami kalkali kaguman. Adu, na arapaam sikat kay papanay. Sikat ay gamin, di ka Ilocwan, Ilocana, abalasang mapagtalkan. Lumisem kay balasang na Ilocana, ranyan natayin ka maliliwag. Gamen kay lukwan kinamyanan, natarnaw, nasinaw, napunlo ti ayat na.
nasinaw, napunnuti ay atna. Dumisem tay balasang nga Ilocana, ganyan natin ka maliliwa. Gameng nakatikay lukwan kinamyanan, natarnaw, nasinaw, napunnuti ay atna. Gameng nakatikay lukwan kinamyanan, natarnaw, nasinaw, napunnuti ay atna. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapokot ko for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga biti ng Belgian ti Balbalayda, they
di duman sa akin pa masapol daw umalis di balbalay da. So iimbilin ko that tupad na ma-distribute tatlo para dito kalangan in so Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Whoa! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ita tanti naramid ko, nagpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga gararamid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic share, awanti nailalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kadawit yay. Pagmaridit, pagbalinam ng chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then Dan 30 minutos, kalpasan ti oras, alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam, Piri Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Mila Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gabo in family, kin Mr. and Mrs. Robin Norma Valdez in family, di Barangay Waigdaya, Andon City. Hasta kina Albert Rapada, Opring Riquepo, Mr. and Mrs. Julio Norganaban in family, di Barangay Patpata Sikin, Andon City. Kablawan tayo mga ni Lorna Bumaksa, di Poblacion Villavisosa, Abra, ni Carmila Bilandri si Piliganabra, Ani de Asuncion de Bangadabra, Lorena Divina, de Babalasiwan, Santa Maria in Cotaram, de Miriam Braceros, de Pacang Santa Maria, de Locosora. Hasta que Arnel Garcia, Jovi Garcia, ni Aira Garcia, de Sabuanan, Santa Lucia, de Locosora. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas, Liga Gallardo, ni Santa Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Piligalot, in family di Barangay, Magani Gabor, Candon City. Kablawan tayo mo ni Lourdes Poselero, Marlita Gamata Tilintik, Banayuyo Lucosora. Hasta kin Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay, Ligaspi Galimuyo di Lucosora. Hasta kin Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Andon City. Kablawan tayo mo ni Glory Baying Ebia, Santa Maria Ilocosora, ni Mansell Sevillano, sa Kadina Tirambuangan, Kabugaw Ilocosora. Hasta Lito Turalba in family, Leo Turalba in family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyo di Ilocosora, Kendi Vina Rosendo in family, di Kalimugtong Galimuyo Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Perlita Mika, Ronilla ni Dita Manzano,
ti Barangay Kaliwake, Salcido, Ilocos. Kastaw tinana kasing ti Butobot, Balawan, La Union, sa Libaging ti Talimpugo, Balawan, La Union, ni Marta Sabalo, Cassandra Antonio Cruz, ti Ginaburan, Balawan, La Union, Aglawan kay Paile Pagayam, Warlita Pascua Cortes, ti Kalangkwasan, Salcido, Ilocos, ni John Rogodo, ti Bugboga, Santa Cruz, Ilocos, Marisa Rubiang, Galitong Borgos, Ilocos. Hasta mo ting Rita Puro, Ikabugaw, Ilocos, Hindi Loreta, ti Magsingal, Ilocos, Edgar Marquez, ti Bukay Abra, Agi ti Kasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocos. Aglawan tayo pa ni Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, Pilangkwa San Emilio, Ilocos, Ken Kirby Villaros, di Barangay Matubwe, San Emilio, Ilocos. Aglawan tayo pa ni Pagayang, Mr. Sumawin, Lucy Galindo, Edwin Tolentino, Dinaratan, Salcido, Ilocos. Sa tingaro ti pamalagip Manipod Master Control. Nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. At dapat 20 minutos, pasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo ro na pagayam, Vilma Sullivan in family, John Sullivan in family, Barangay, Mabilig, Sigay, Luto. Astaw kinid na Tolentino, Isilag, Santa Maria, Luto. Erlinda, Norelia, Darnap, Salcido, Ilocotoro, ni Princess Bulboro, si Caburaw, Santiago, Ilocotoro, in Venus, Monte, Tobidan, si La Trinidad, Benguet. Kastamutin ka na Mr. Mrs. Pablo Sali Bautista in family, si Quirino Tagudin, Ilocotoro, ni Mina Isladi, Kararampang, Balawan, La Union. Astang Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Christian Lia Batingan, ke Barangay de Guzman, Mabini, Pangasinan. Ang gastang Merlin Noma, in family sa Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Paglawan tayo mo ni Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Sherlyn Rivera, Tontiga, Baknutan, La Union. Astaw Tinduna, Bungan, Disi Miorbo, Jamay Kamaymay, Rosel Largos, Litumbaga, Marcela Bungan, ti Barangay, Kulayo, Bani, Pangasinan. Astaw Timbatut, Las Igan, Dawasing, Jaime Francia, Romil Francia, Jefferson in Norelia, Doming in Norelia, Luis Gannad, Mr. Mrs., Clifford Eileen Gannad, the Concepcion Gregorio del Pilar. Paglawan tayo mo sa pagayam, Rogelio de la Cruz and family, Titinan, Santa Maria, Ilocosoro, Arnold Duiling in family, Pilasa in Arbacan, Ilocosoro, Espiritu Salvadoran family, Cabarwan, Santa Maria, Ilocosoro, San Florencio, Soleba,
family Tapato San Esteban, Ilocos. Hasta mo ting Glen Berasin family, Ibang Bangar Burgos, Ilocos. Alsi Ansita in family, Ibang Layan, Narbacan, Ilocos. Anthony Dueling in family, Tabor, Narbacan, Ilocos. Insani Calderon Montero, in family Kinarayan, Narbacan, Ilocos. Hasta mo ting Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma, Alcantara, in family Kinalasin, Santiago, Ilocos. Kita tingarunin ti Maudi Asunata, amay ruknoy ka kay amin na pada-pada. Isan mapakabiyaga, amumuray dagit ni mata. Kanisat mataagas, mangliliwato'y kaunggag. Isan maduti sa enla, ada isan mamakagura. Ada isan maray awan na ka, ken isan pamagustuken ka. Uray ada amin kanyak arigat, uray pa'y nuag pupuntuta. Uray pa'y nuag paspasog nuda, nues managpritnak mapagmaya. Isen, umisan ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko. Taisan mo, isot mangay ayo, dayto'y pusok napnuan tilindo. Isan mapakabiyaga, amumuray dagit ni mata. Kanisit mataagas, mangliliwato'y kaunggag. Isan aduti sa enla, ada isan mamakagura. Ada isan aray awen na ka, ken isan pamagustuken ka. Uray ada amin kanyak arigat, uray pa'y nuag pupuntuta. Uray pa'y nuag paspasog nuda, nues man nagriknak mapagmaya. Isen, umisan ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko. Taisan mo, isot mangay ayo, dayto'y pusok napnuan tilindo. Isen, umisan ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko. Taisan mo, isot mangay ayo, dayto'y pusok napnuan tilindo. Isen, umisan ka man biyag ko, lawlawag ka man to'y barukong ko. Taisan mo, isot mangay ayo. At dapat sa 10 minuto, kasangwanan ti oras, malas 8 hintay pragpakada. Ikablawan tayo ruda pagayam, ang nilirakuya tilantag, Santa Cruz, Ilocos. Agnes Obrero Talog, Bantay, Ilocos. Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Pastaw Anita Labayo, Ginwandas, Monsi Garciaga, Tibigbiga, Tibipon, La Union. Pastaw Mr. and Mrs. Jocelyn Romero, Joana Romero, Joao Romero, Isidro General Marcanday, Rubio Galimuyo, Ilocos. Ablawan tayo pa ni Rolando Gamuso and family, Ibagar, Candon City, Rogerio Rodriguez and family, San Isidro, Candon City. Pastaw Artemio Cabangala, Reño Cabangala, Hilario Cabangala, Chito Barchita,
kay Constantino Dolormente, si Barangay Banuca, Lidlidda, Ilocos. Hasta kay Melba Rosario, Imelda Valdez, Barangay Patpatas, Siken, Candon City. Ken Camel Kasatan, ti Paypayat, Candon City. Adlawan tayo pa ni Alex Manaug and family, Isapang Galimuyo, Dilocotoron, Pastorano and family, si Rubio Galimuyo, Dilocotoron, si Kadagse and family, si Kalungbuyan Galimuyo, Ilocos. Dagiti interesado ang irwarte installment ang motorsiklo at tuyin si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso, hindi kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito rayo gagayag. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaruwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mga iruwarte motor na magdata mamuyo kayat na tagkamotora. Kuyugin nyo lang umay ito opisina si Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Tagdati agur oraya 1,000 pesos. Agong natin tunggal at makuyog na customer. Magdati sa Lutsudio tumawag, ina ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumontak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumsita kayo. Maragiti na dakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation. Masarakan ti Barangay San Juan National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puling tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng idyo ti radyo ti radpas. Kadagiti madanunan yung kakapintas, kinaisim mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigila maala yung mutlang 1,000 pesos no makairuwarte customer kay motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, free LTO registration, safety requirements, so valid ID, ken may salar comical. Dom Philip Marketing Corporation, tagur oray ka na kayo. Dagitimot nakabaylon ti motorsiklo na kaya lanin na kita original OR, CR Timotorio, opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta utargisan pa nakaala, ti plaka ti motorsiklo na manipod tawon, 2017 nagpababa, 2014 ng kaya lanin, iniklim sa opisina, LTO District, Candon City. Sogot yung lagi tayo Xerox copy, Tutorial ORCR, Timotorio, Agraman, Valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tunaybos manin. Ti oras na tinayto ya programa sa aming ayo, kendandani tilukanya. Itintun manin malum na bigat. Padaanan yung tumanin. Kita maray daya wapag tengan nyo. Alawin papagayam nila. Ibati min tinaimbag nga oras. Kendra biyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control. Hindi sa Bilyonara. Hasta mo TV side. Sepen Channel 13. Ni Jom Maria Bag. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara. Ito'y I love you all. Bye-bye. Mas
pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.